ассалому алайкум бинандаҳои азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзури шумо менамоем. имрӯз сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ноҳияи Ванҷ идома ёфт. Сарвари давлат нахуст аз намоиши дастовардҳои кишоварзон ва ҳунарҳои дастии сокинони ноҳия боздид ба амал оварданд. гузориши ҳамкорони мо. 20 август сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ноҳияи Ванҷ идома ёфт. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар фурудгоҳи муваққатӣ роҳбарияти ноҳияи Ванҷ самимона истиқбол гирифтанд. Сарвари давлат нахуст аз намоиши дастовардҳои кишоварзон ва ҳунарҳои дастии сокинони ноҳия боздид ба амал оварданд. Дар намоиш маҳсулоти кишоварзӣ ки бо заҳмату талошҳои деҳқонон аз заминҳои зархези ноҳия ба даст омадааст маърифӣ гардиданд. иттилоъ дода шуд ки масоҳати умумии заминҳои корами ноҳияи Ванҷ 2601 гектарро ташкил намуда, аз он масоҳати боғу себзор 1013, ғаладона 520, картошка 472, сабзавот 188 гектар ва боқимонда майдонҳои чарогоҳ ва алафзорро дар бар мегиранд. қобили тазаккур аст ки кишоварзони ноҳия ҳамасола дар заминаи дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон майдони боғоти меваҳои содиротиро афзун намуда, аз ин ҳисоб ҳосили фаровон ба даст меоранд. дар ноҳия ба парвариши себу нок, зардолу, тут, чормағз, картошка ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ таваҷҷӯҳ бештар буда, ҳамасола заҳматкашони ноҳия ҷиҳати амалӣ гардидани яке аз ҳадафҳои давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ саъю талоши ҳамаҷониба менамоянд. дар намоиши маҳсулоти кишоварзӣ 10 нави себ, 5 нави зардолу, 5 намуди тут, 3 нави картошка, пиёз ва булғорӣ, 3 нави карам, помидор, боимҷон, бодринг ва ғайра ба намоиш гузошта шуд. шарбату афшураҳое ки бо истифода аз маҳсулоти тару тоза аз ҷониби сокинон дар шароити хона омода карда шудааст, як гӯшаи дигари намоишро зебу зинат медод. дар қисмати дигари намоишгоҳ маҳсулоти доруворӣ аз лиҳози экологӣ тозаи истеҳсоли корхонаи хурди Ангати Васила дар ноҳияи Ванҷ муаррифӣ гардид. با شرافت استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان همه جانبه صاحبقرار دستگیری می نماید و ما اقدام مادر پیش گرفته ایستاده‌ایم و همه طرفه چی دارو و درمانی که در کار است ما برای خلق تاجیکستان، برای وطن عزیزمان پیشکش میکنیم. ضمن صحبت با کشاورزان پیشوای ملت با آنها جهت استفاده مقصدناک هر یک پارچه زمین و گرفتن یک چند حاصل فراوان دستور مصلحت‌های مفید دادند. کشاورزان نیز در نوبت خود وعده دادند که با زحمت اهلانه فعالیت نموده جهت به دست آوردن حاصل فراوان دلخواه محصولات و تامین سبد استعمالی ساکنان با محصولات تر و تازه از لحاظ اکولوژی تازه تمام تجربه خود را روانه می‌سازند. کشاورزان ناحیه وانج امسال با نامساعد باد و هوا نگاه نکرده در میدان 1453 گکتار کشت زراعت‌های کشاورزی گذرانده شدند که از جمله 582 گکتار غلوی و 180 گکتار سبزوات، 472 گکتار کارتوشکا و 279 گکتار یونوچقا برای خوراک چاروا و اینچنین برای کشتگردان کشت کرده شده است. ҳамчунин имрӯз сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши дастранҷи онҳо ки дар доираи эълони солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ омода карда шудааст боздид намуданд. бонувони чирадасти ноҳияи Ванҷ дар намоишгоҳ ҳунари ҷоғробофӣ ва шерозабофиро муаррифӣ намуданд. бояд таъкид намуд ки сиёсати фарҳангпарваронаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакатро ҳунармандону дигар сокинони ноҳияи Ванҷ ҳамаҷониба дастгирӣ намуда ба рушд ва эҳёи ҳунару анъанаҳои қадимаи миллӣ таваҷҷӯҳи хоса доранд. ҳамин аст ки сол то сол таваҷҷӯҳи ҷавонону дигар сокинони ноҳия ба омӯзиши ҳунарҳои мардумии дастӣ афзоиш ёфта истеҳсоли навъҳои гуногуни чунин маҳсулот зиёд мегардад. ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар гӯшаи дигари намоишгоҳ ҳунари омода намудаи таомҳои миллӣ аз ҷумла оши палав, оши боқилогӣ, тайёр намудани далда, кадуи дампухт, таоми аз гӯшти бузу гӯсфанд омодашуда, қурутоб, оши бурида ва ғайра муаррифӣ карда шуд. таомҳои миллии тоҷикон дар олам бо таъму лаззати ба худ хос беҳамто мебошад. ҳунарҳои халқӣ аз қабили гаҳворатарошӣ, табақтарошӣ, ғалтак ва чӯбҳои ороишӣ, сохтани кат ва оҳангарӣ дар миёни сокинони ин гӯшаи ватан ривоҷу равнақ ёфтааст. дар бисёри давлатон хум доранд, об надоранд. Не ки ихе мева, ихе биби. ҳама меваҳои биштӣ тут ҳаст, мағзи чормағз ҳаст, хоб нарам хоки зардолу ҳаст,
دانه زردول است، قطبیس است، توت است، پاک گلاس است، ماسکه هست، فروت است، نان هست، عسل است، پمیدار، بادرنگ، سبزیجات. خوب است. زیبا است. برای آراستن دسترخوان از لحاظ اکولوژی تازه است. هم زیبا است. ما در واقع خوردیم با مادرم یک کاسه چوبی داشت. این باور میکنید چندین سالا آب که میگیریم آبی خنک چشمه را چوبش از که چی بوی همین چوب میگیره آب عجایب چیز با مزه میکنه بوی همین وقتی نوشیدن بوی چوب میبیاد. سلامت باشید. ба пешвои муаззами миллат нон ва дигар маҳсулоти нониву ширӣ ки бо ҳунари баланди катбонугӣ омода карда шуданд муаррифӣ гардид. дар ин қисмати намоиш бонувони ҳунарманд намунаҳои гуногуни нон аз ҷумла нони калон ва хурд, чапотӣ, фатир, кулчаи гирдак, орзуқ ва дигар маҳсулоти нониву шириро манзур намуданд. манзараҳои зебову дилфириби сайёҳии ноҳияи Ванҷ ки дар як гӯшаи намоишгоҳ дар шакли аксу мусаввара ҷолиби диққат буд. боиси ифтихор ва фароҳмандист ки дар дораи эълон гардидани солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо мақсади рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як қатор имтиёзу баҳри рушди соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ гардида истодааст ки аз ҷумла ин муаррифӣ намудани имкониятҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон дар дохил ва хориҷи кишвар мебошад ки ноҳияи Ванҷ яке аз ноҳияҳои барои рушди соҳаи агросайёҳӣ ҳамзамон рушди соҳаи намудҳои сайёҳӣ яъне кӯҳнавардӣ мавқеъ муносиб мебошад ки аз пиряхҳои азими бузургтарин ки дар ноҳияи Ванҷ қарор дорад ин пиряхе ба номи Федченко мебошад ки дарозии он 77 километрро дар бар мегирад. мутобиқи маълумот бо фароҳам гардидани инфраструктури соҳа сол то сол шумораи сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба ин гӯшаи зебоманзари мамлакат афзоиш меёбад. намоиши мазкур гувоҳи равшани он буд ки сокинони шарафманди ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷашни бузурги миллии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои арзанда дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ сазовор таҷлил менамоянд. Хуршедаи Наҷмиддин, Фирдавси Бобоназар аз ноҳияи Ванҷ. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди боздид аз намоиши дастовардҳои ҳунармандон ва кишоварзон бинои маркази савдои Ванҷ Ситиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Аснои шиносоӣ бо шароити иншооти мазкур пешвои миллат аз иқдоми соҳибкорони ноҳияи Ванҷ ки дар шароити Кӯҳистон чунин бинои наву замонавӣ сохтаанд изҳори қаноат менамуда иқдоми онҳоро намунаи ибрат хонданд. 20 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди боздид аз намоиши дастовардҳои ҳунармандон ва кишоварзон бинои маркази савдои Ванҷ Ситиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки бинои мазкур аз 3 ошиёна ва таҳхона иборат буда сохтмони он моҳи апрели соли 2019 оғоз гардида буд. он аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Орзу Лашкаров дар доираи эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҷиҳати таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва бартараф намудани мушкилоти мардум дар самти хизматрасонии маишӣ бо сатҳу сифати баланди ҷавобгӯи меъёрҳои сохтмонӣ ба итмом расид. бо шарофати соҳибистиқлолӣ ватан мо соҳибкорон дар партави сиёсати бунёдкоронаи пешвои миллат иқдом гирифтем ки дар ноҳияи Ванҷ як маркази савдои замонавӣ сохта ба истифода диҳем. дар оянда низ барои шукуфоии пешрафти ватани азизамон Тоҷикистон ва ноҳияи Ванҷ саҳми арзандаи худро мегузорем. масоҳати умумии иншоот 700 ва масоҳати зери сохтмон 264 метри мураббаъро ташкил намуда дар шафати он як фаввора бо шаклу усули замонавӣ сохта шудааст. ошиёнаи якуми бино ҳамчун мағозаи фурӯши маҳсулоти гӯштӣ, қаннодӣ, меваву сабзавот, молҳои кансилярӣ фаъолият намуда фурӯши молҳои ниёзи мардум дар ошиёнаи дуюми бино ҷой дорад. бо назардошти зиёд будани мавзеъҳои сайёҳӣ ва таваҷҷӯҳи бештари сайёҳон ба ҷойҳои тамошобоби ноҳияи Ванҷ ошиёнаи сеюми бино ҳамчун меҳмонхона ба нақша гирифта шудааст. дар рафти корҳои сохтмонӣ иншооти мазкур беш аз 20 нафар ба корҳои бунёдӣ ҷалб гардида пас аз пурра мавриди истифода қарор гирифтани он аллакай 17 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷои кори доимӣ ва маоши хуб гардиданд. зимни боздид аз шарту шароити маркази савдои Ванҷ Сити сарвари давлат ба кори сохтмончиён баҳои баланд дода иншооти мазкурро барои бартараф гардидани эҳтиёҷоти аҳолӣ дар самти хизматрасонӣ муҳиму саривақтӣ донистанд. бо мақсади зебову назарабо гардидани атрофи бино масоҳати 400 метри мураббаъ сафолатпӯш гардида гулу бутаҳои ороишӣ
шинонида шудааст. чароғакҳое ки дар атрофи бино насб шуданд шабона ба ҳусни атроф зебогиза менамоянд. хурсандиовар аст ки соҳибкорони ватандӯсти ноҳияи Ванҷ дар партави дастуру ҳидоятҳои бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таи солҳои соҳибистиқлолии мамлакат дар ҳудуди ноҳия иншооти гуногуни ҳаётан муҳимро сохта ба истифода доданд ки дар натиҷаи сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ беҳтар ва ҳусни ноҳия зеботар гардидааст. аснои шиносоӣ бо шарту шароити иншооти мазкур пешвои миллат ба иқдоми соҳибкорони ноҳияи Ванҷ ки дар шароити кӯҳистон чунин бинои наву замонавиро сохтанд изҳори қаноатмандӣ намуда иқдоми онҳоро намунаи ибрат хонданд. хуршидаи наҷмиддин, фирдавси бобоназар аз ноҳияи Ванҷ. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ванҷ бинои нави комиссарияти ҳарбии ноҳияро дар вазъияти тантанавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти нав аз 2 ошиёна 14 утоқи корӣ, толори маҷлис, нуқтаи навбатдори фаврӣ иборат мебошад. маълумоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. 20 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ванҷ бинои нави комиссарияти ҳарбии ноҳияро дар вазъияти тантанавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои нав дар доираи тадбирҳои созандагию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта ба истифода дода шуда дорои тамоми шароити кору фаъолият барои кормандон мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст аз дохил ва ҳудуди бинои комиссарияти ҳарбӣ дидан намуда бо шароити арзандаи кору фаъолияти ҳайати кормандон аз наздик шинос шуданд. иншооти нав аз 2 ошиёна 14 утоқи кории афсарону ҳайати шахсӣ, толори маҷлисӣ, нуқтаи навбатдории фаврӣ ва дигар мавзеъҳои маишӣ иборат мебошад. утоқҳои корӣ ва дигар иншооти ёрирасони комиссарияти ҳарбӣ бо мебел, таҷҳизоти лозима ва системаи алоқаи муосир муҷаҳҳаз гардонида шуда дар бинои нав барои баргузории ҷамъомаду чорабиниҳои гуногуни таълимӣ аз қабили мудофиаи ҳудудӣ, машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ, даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ ва гузарондани дигар фаъолиятҳои хизматию нақшавӣ имкониятҳои ҳамаҷониба мавҷуд аст. бо шукргузор аз ваҳдати миллӣ сулҳу субот ва оромии кишвари азизамон ки бо заҳмату талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба даст омадааст, имрӯзҳо дар ҳама соҳаҳо корҳои сохтмонии бунёдкорӣ амалӣ гашта истодаанд. роҳбарияти вазорати мудофиа низ баҳри иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат дар самти ободонаи бунёдкорӣ сохтмони бинои иншоотҳои лозимаро дар ҷузъу томҳои вазорати мудофиа марҳила ба марҳила амалӣ намуда истодааст. дар давоми 3 соли охир бо мақсади таъмин намудани шароити хуби хизмати ҳарбӣ ва зисти зиндагонии хизматчиёни ҳарбӣ сохтмони як қатор бинои иншоотҳои лозима сохта мавриди истифода супорида шуданд. бинои комиссарияти ноҳияи Ванҷ низ тибқи супориши роҳбари давлат дар давоми 2 сол сохта ба анҷом расонида шуд. чунин як бинои замонавӣ бо ҳама шароити хуби хизматӣ мо хизматчиёни ҳарбиро водор месозад ки минбаъд баҳри иҷрои вазифаи хизматӣ фаъолияти хуб намуда дар муҳофизати марзу бӯми ватан доимо кӯшиши ғайрати худро дариғ надонем. масоҳати умумии қитъаи замини комиссарияти ҳарбии ноҳияи Ванҷ аз 1400 метри мураббаъ иборат буда иншоот дар масоҳати 230 метри мураббаъ сохта шудааст. роҳравҳои атрофи бино сафолакпӯш гардидааст. ҳамзамон дар доираи анҷоми корҳои обудонии ҳудуди иншоот бо гулу бутаҳо ва дигар растаниҳои ороишӣ зиннат ёфта барои нишаст ва қабули шаҳрвандон 2 суҳбатҷой бо фавора низ бунёд гардидааст. мо кормандони комиссарияти ҳарбии ноҳияи Ванҷ имрӯз хеле шод ҳастем ва миннатдории хешро ба пешвои муаззами миллат сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мерасонем ки барои мо чунин шароити кориро фароҳам оварданд то ин ҷониб кормандони комиссарияти ҳарбӣ дар бинои кӯҳнаи комиссарият кор ва фаъолият мекарданд ва бо ташаббуси пешвои муаззами миллат сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ки дар сафари кориаш соли 2018
در کشاده شوی بینای مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ونج سفارش داده بودند که بینای کمیسریت حربی ناحیه ونج از نو ساخته و به استفاده داده شود. بینای کمیسریت حربی در عرفه جشن 29 سالگرد استقلالیت دولتی با تمام تجهیزات زمان معاصر به استفاده داده شد. ما کارمندان کمیسریت حربی ناحیه ونج در جواب به این غمخواری ها کوشش به خرج می دهیم که همه امروز سفارش های پیشوای معظم ملت سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان را سریع وقت به اجرا رسانیم. لازم به یادآوری است که طی سالهای اخیر در نتیجه باز هم بهتر گردیدن وضع اقتصادی مملکت و سیاست دوراندیشانه راهبریت عالی دولت و حکومت در شهر و ناحیه‌های جمهوری قسم زیادی بینای کمیسریت‌های حربی کشور پره از نوسازی و یا از صفر بنیاد کرده شده. این تدبیر سازنده در اساس هدایت‌های به واسطه پرزیدنت مملکت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دیگر مناطق کشور ادامه دارد. دوام سالهای استقلالیت دولتی با دستگیری راهبریت عالی مملکت در مجموع بینای 25 کمیسریت حربی شهر و ناحیه‌های جمهوری ساخته مورد استفاده قرار گرفته است. بینایی که پیشتر ما در آن فعالیت می‌کردیم دارای شرایطی نه آنقدر خوبی کاری بود. امروز ما کارمندان کمیسریت حربی ناحیه ونج میانه‌داری همه‌جانبه خود را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت مملکت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم که محض با دستگیری این ابرمرد تاریخ برای ما هیئت کارمندان کمیسریت حربی ناحیه ونج چنین یک بینای زمانوی با تمام شرایط کاری در روزهای تجلیل از 29 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده شد. در جواب به این همه غمخوری‌های سرور دولت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان قول می‌دهیم که عهدهداری‌های خود را به چون و چرا اجرا نموده به خلق و وطن عزیز خود صادقانه خدمت می‌نماییم. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با مسئولان و هیئت کارمندان کمیسریت حربی ناحیه ونج افتتاح بینای نوی کاری را در عرفه جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همچون تحفه ارزشمند دولت و حکومت مملکت ارزیابی نموده برای باز هم بهتر نمودن صفت کار و فعالیت دستور و هدایت‌های مشخص دادند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی پوره با شرایط ارزنده کار و فعالیت در بینای نوی کمیسریت حربی ناحیه ونج و صحبت با هیئت کارمندان و مسئولان در کتاب خاطروی مهمانان والامقام سایه دست گذاشتند. امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین بینای نوی سه آشیانه شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه ونج را به استفاده دادند. بینای نوی شعبه وزارت کارهای داخلی با طرح معاصر و نمای خیلی زیبا ساخته شده دارای 32 اتاق کاری با تمام شرایط می باشد. مفصل در گزارش نوبتی ما. 20 آگوست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در ناحیه ونج همچنین بینای نوی سه آشیانه شعبه وزارت کارهای داخلی در این ناحیه را به استفاده دادند. انشاءات نو در دایره دستور و هدایت‌های به واسطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان در سمت فراهم ساختن شرایط مساعد کاری برای کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در این ناحیه دوردست مملکت به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته شده است. مساحت عمومی حدود بینای نوی شعبه وزارت کارهای داخلی 0.129 گکتار را در بر گرفته انشاءات با طرح معاصر و نمای خیلی زیبا ساخته شده دارای 32 اتاق کاری با تمام شرایط می باشد. قسم نوبتداری در آشیانه یکم بینا جایگیر بوده موافق به طلبات موجوده دیگر اتاقهای کاری و خدمتی نیز جای داده شده است. در بینای نو در زمینه دستور و هدایت‌های همیشگی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت تشکیل کتابخانه‌ها در نزد مؤسسه و اداره‌ها برای کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه ونج کتابخانه با ادبیات گوناگون حقوقی و صحافی هم تشکیل گردیده است. مجلسگاه شعبه کارهای داخلی در ناحیه ونج دارای 40 جای نشست بوده برای برگزاری جمع آمد و چاره‌بینی‌های گوناگون موافق میباشد. در بینای نو مهمانخانه و خوابگاه نیز موجود بوده برای استراحت کارمندان دیگر شرایط خوب کاری مهیا کرده شده است. هیئت شخصی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه ونج با یک صمیمیت بی‌اندازه میانه‌داری خود
و مینتداری رهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانیم، چون که با ما کارمندان میلیسیا در عرفه 30 سالگی جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان بینای نو که عبارت از 3 آشیانه می باشد هدیه کرده شد. بینای با کارمندان میلیسیا هدیه کرده شده زمانوی بوده، عبارت از 32 اتاق کاری بوده، با تمام شرایط های حاضر زمان مهیا گردیده است. ما کارمندان میلیسیا کوشش به خرج میدیم که با همه غمخوری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان فعالیت خدمتی خود را پرزور نموده به خلق و وطن با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صادقانه خدمت نماییم. تأکید کردن به مورد است که در سالهای صاحب استقلالی کشور با دستگیری و توجه به واسطه سرور دولت محترم امام علی رحمان جهت بهتر نمودن شرایط کار و خدمت، بلند برداشتن سطح حفظ اجتماعی حیات شخصی و تقویت بخشیدن زمینه‌های مادی و تکنیکی مقامات کارهای داخلی در شهر ناحیه‌های مملکت تدبیرهای مهم عملی گردیده در این سمت پیشروی‌های نظررس به میان آمده است. در رفت کارهای ساختمانی اساساً ساکنان محلی با جای کار و معاش خواب تامین بودند. کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه ونج تا این وقت در بینای کهنه فعالیت می‌کردند که دارای شرایط نه آنقدر خوبی کاری بود. در حوله بینای نو برای 150 نفر هیئت شخصی شعبه کارهای داخلی آشخانه زمانوی و در شفت آن میدانچه با مساحت عمومی 600 متر مربع ساخته شده است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پس از شناسایی پوره با شرایط کار و فعالیت در بینای نو شعبه وزارت کارهای داخلی کارمندان را برای خدمت صادقانه به خلق و وطن، سهمگذاری بیشتر در تحکیم ولایت قانون، حمایه دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، پیشگیری از جنایت و جنایتکاری و تامین ترتیبات جمعیتی هدایت نموده انشاءات نو را تحفه ارزشمند دولت و حکومت مملکت در روزهای تجلیل از 29مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای کارمندان ساحه در این ناحیه کوهستان مملکت معنی داد کردند. امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با راهبران و فعالان و ساکنان ناحیه ونج ملاقات کردند. 20 آگوست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با راهبران و فعالان و ساکنان ناحیه ونج ملاقات کردند. سرور دولت محترم امام علی رحمان برای پذیرایی صمیمی در عمل تطبیق کردن هدفهای سازنده حکومت کشور و نائل گردیدن به دستاوردهای نظررس توسط زحمت صافدلانه اظهار سپاس کردند. در دایره سفر نوبتی کاری پرزیدنت مملکت در مرکز ناحیه ونج یک قطار انشاءات مهم به استفاده سپرده شد که برای رشد و پیشرفت این ناحیه دوردست مملکت زمینه مساعد فراهم می‌آورد. تاکید گردید که حکومت مملکت در دوران صاحب استقلالی برای تامین رشد اقتصادی و اجتماعی ناحیه ونج و پیشرفت و آبادانی آن از حساب بودجت دولتی زیاده از 680 میلیون سومانی روانه نمود که از این حساب قریب 100 انشاءات و بناهای نو با مبلغ بیش از 170 میلیون سومانی بنیاد کرده شدند. در این دوره از حساب دیگر سرچشمه‌های مبلغ گذاری 150 انشاءات با مبلغ 70 میلیون سومانی بنیاد و از نوسازی گردیده است. من هیچگاه سفر یکم به ناحیه ونج فراموش نمی‌کنم. یک دیهای خردکک بود. ما وقتی آمدیم حتی در هم یک کوچه نزد اداره حاکمیت محلی در همونجا با مردم که یک جمع شده بودیم. امروز بین یاد زمین تا آسمان فرق میکنن مرکزی ناحیه. البته با خیلی زحمت کشیدن در کار یکی پیشروی ها هست، آبادکاری ها سر شدن و ایره ادامه دادن در کار. همزمان با این از جانب دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت در ناحیه با مبلغ عمومی 54 میلیون سومانی 14 انشاءات از جمله 7 مؤسسه تعلیمی بنیاد و تعمیر کرده شدند. علاوه بر این از حساب تطبیق 7 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری در 29 سال اخیر
182 миллион сомонӣ аз худ гардидааст. то имрӯз дар асоси нақшаи корҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ 55 иншооту биноҳои иҷтимоию истеҳсолӣ бунёду азнавсозӣ гардида, то баргузории ҷашн, сохтмон ва ба истифода додани 17 иншооти дигар пешбинӣ шудааст. ғайр аз ин, бо ташаббуси соҳибкорон ва сохтмони бонангу номуси ноҳия ба истиқболи ин санаи мубораки таърихӣ бунёди даҳҳо иншооти иҷтимоию хизматрасонӣ дар назар аст, ки дар онҳо барои сокинон садҳо ҷойи нави корӣ таъсис дода мешавад. дар даврони соҳибистиқлолӣ дар ноҳия аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 245 иншоот ба маблағи 196 миллион сомонӣ сохта шудаанд ва сохтмони даҳҳо иншооти дигар то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ба истифода дода мешаванд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки ҳукумати мамлакат барои таҷдиду азнавсозии ҳоло корро бо шарикони идома дода, дар давоми 3 соли мебаъд таҷдиди 93 километр роҳи мошингарди зикргардидаро ба маблағи беш аз 2 миллиард сомонӣ амалӣ мегардонад, ки дар доираи он ҳамчунин сохтмони 15 пул ва 2 нақб пешбинӣ шудааст. роҳи душанбе хору вазминтарин қисмат аст. шумо хуб медонед аз ман. соатҳои тӯлонӣ дар ин қисмат ҳаракат мекунем. 3 сола меҷӯям нест. маблағ ҳаст, лоиҳа омода ҳаст. корро шурӯъ кунанд бо садҳо нафар шокинони ноҳия давоми 3 сол соҳиби ҷойи кор, соҳиби маоши нағз шуда механи заътаро ронандагоҳон, сохтмончиҳон дигарон дар ин лоиҳа хоб бо ҷойи кор таъмин мешаванд, барои худ роҳ месозанд. дар ноҳияи ванҷ ҳоло 5 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ амалӣ гардида истодааст, ки маблағи дар доираи онҳо аз худ карда шуда 13 миллион сомониро ташкил медиҳад. лоиҳаҳо ба соҳаҳои нақлиёт, маориф, таҳсилоти касбию техникӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ равона карда шуданд. имкониятҳои ноҳия дар самти рушди соҳаҳои саноату кишоварзӣ, махсусан коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, рушди намудҳои гуногуни сайёҳӣ ва дигар хизматрасониҳо зиёданд ва зарур аст, ки ба ин соҳаҳо сармояи ватаниву хориҷӣ ҳарчи бештар ҷалб карда шавад. сарвари давлат, вазорати саноат ва технологияҳои нав, роҳбарони вилоят ва ноҳия ва дигар сохторҳои дахлдорро вазифадор карданд, ки ҷиҳати таъмини фаъолияти мунтазами корхонаҳои истеҳсолӣ ба кор андохтани иқтидорҳои нав дар самти коркарди ашёи хом ва ба кор даровардани иқтидорҳои аз кор монда тадбирҳои зарурӣ андешанд. дар ноҳия инчунин имконият барои парвариши меваю сабзавот ва ҷамъоварии гиёҳҳои шифобахш хеле фаровон аст, ки дар ин замина даҳҳо корхонаҳои хурду миёнаи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ бунёд кардан мумкин аст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва ноҳия якҷо бо вазорати кишоварзӣ ва академияи илмҳои кишоварзиро вазифадор карданд, ки ҷиҳати афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, рушди боғдорӣ, чорводорӣ, замбури асалпарварӣ ва таъмини бозори истеъмолии кишвар бо маҳсулоти ватанӣ тадбирҳои доимӣ андешанд. ҳамчунин супориш дода шуд, ки роҳбарону масъулини ноҳия ҷиҳати иҷрои нақшаи дурнамои кишти зироатҳо, махсусан картошка, зироатҳои ғалладонагӣ, бунёди боғҳои нав ва истифодаи самараноки замин тамоми чораҳои заруриро роҳандозӣ намоянд. пешвои миллат муҳтарам вази бозори ҷаҳонӣ ва аз ҳамаи роҳбарон, хоҷагиҳои кишоварзӣ ва умуман ҳар як сокини ноҳия, ки дар ихтиёри худ як порча замин доранд, талаб намуданд, ки барои самаранок истифода бурдани замин ва захира намудани маводи ғизоӣ тамоми таҷрибаву малакаи худро сафарбар намоянд. мо дар мамлакат қариб 200 000 гектар замини кишти такрорӣ гузарондем. имрӯзам идома дорад. ҳоли шумо картошка пухта расидааст. дар вилояти Хатлон имнемишав рӯзҳо дар майдони 4500 гектар картошка шинонда исон. барои тирамоҳке камам бошад 15 тонн мегирад, 12 тонн мегирад, 14 тонн мегирад, 17-18 тонн мегирад, лекин мешавад. барои рафъи камбудиҳо дар соҳаи маориф, вазорати маориф ва илм ва ҷиҳати беҳдошти вазъи сиҳатии тандурустӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва ноҳия дастуру супоришҳои мушаххас гирифтанд.
дар охир сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо итминон иброз доштанд ки мардуми бо нангу номуси ноҳия дар оянда низ бо сарҷамъию муттаҳидӣ барои рушди минбаъдаи ноҳия ва тоҷикистони соҳиби истиқлоламон ва барои дар сатҳи баланди омодагӣ истиқбол намудани ҷашни муқаддаси ватани маҳбубамон сисолагии истиқлолияти давлатӣ саҳми босазои хешро дареғ намедоранд. баъди суханронии президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сокинони ноҳия кормандони касбу кори гуногун баромад карда оид ба дастовардҳои ноҳия дар даврони соҳибистиқлолӣ талошҳову ташаббусҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат андешаронӣ карда ба пешвои миллат ҷиҳати таъмини зиндагии сазовор барои мардум изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. пас аз мулоқоти самимӣ бо роҳбарону фаъолон ва сокинон дар ҳамин ҷо сарвари давлат аз боғи себи замини наздиҳавлигии сокини ноҳияи ванҷ бунёд хоҷаев ки имсол ҳосили хуб ба бор овардааст дида намуданд. ин сокини ноҳия зиёда аз 10 сол мешавад ки дар замини наздиҳавлигии худ 5 навъи себро парвариш намуда ҳам эҳтиёҷоти оилаашро қонеъ мегардонаду ҳам дар таъмини сабади истеъмолии сокинони ноҳия бо чунин маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ саҳм мегузорад. боғпарварӣ аз шуғли доимии сокинони ватандӯсти ноҳияи ванҷ ба шумор рафта ҳоло дар ноҳия 1041 гектарро боғҳо ташкил менамоянд ки аз ин 728 гектарашро боғҳои ҳосилдеҳ ташкил медиҳанд. иқлими ноҳияи ванҷ барои парвариши беш аз 30 навъи себ мусоид аст. бо истифода аз имконияти мавҷуда дар заминҳои ҳосилхези ноҳия себҳои гуногун аз қабили голден делишес, хубонӣ, стар кримсон, симиренко, тахарвинҷ, шилмун, сафедак, пахтасеб, ҷонатан ва ғайра хуб парвариш меёбад. истифодаи оқилонаи ҳар порча замин ва парвариши хуби навъҳои гуногуни мева алалхусус себҳои шаҳдбор гувоҳи он аст ки кишоварзону дигар сокинони ин ноҳияи баландкӯҳ дар татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии давлат ва ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ саҳмгузоранд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба ноҳияи рӯшон ташриф оварданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи рӯшон нахуст бо рафти парваришу истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар қитъаи замини назди ҳавлигии сокини деҳаи рӯшон ҳамдам давлатмаҳмадов шинос шуданд. абдулҳамиди назир гузориш медиҳад. 20 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ва ноҳияи рӯшон ташриф оварданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи рӯшон нахуст бо рафти парваришу истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар қитъаи замини назди сокини деҳаи рӯшон ҳамдам давлатмаҳмадов шинос шуданд. ҳамдам давлатмаҳмадов таъкидҳои пайвастаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар самти меҳнати садоқатмандона муносибати дилсӯзона ба замин ва истифодаи пурсамалу оқилонаи ҳар порча замин сармашқи кори худ қарор дода дар ин деҳа аз аввалин кишоварзоне дониста мешавад ки бо ташкили гармхона ҳамасола маҳсулоти фаровони кишоварзӣ истеҳсол мекунаду рӯзгори оилавии хонаводаро таъмин менамояд. ин гармхонаҳои мо дар қитъаи наздиҳавлигии 3 оила бунёд шудаанд ва яъне имрӯз аъзои хонаводаи 3 оила бо ҷои кор таъмин ҳастанд. аз даромади соф эҳтиёҷот худро таъмин менамоянд. соли аввал 2017 гармхонаи хурд сохтем дар масоҳати ним сотих ва ба хулосае омадем ки парвариши сабзавот дар гармхонаҳо дар шароити кӯҳистон мусоид аст ва соли дигар яъне соли 2018 то 450 метри квадратӣ гармхонаҳои худро зиёдтар намудем. аз соли 19 то 2020 яъне дар ин мавсим мо масоҳати гармхонаҳоро то ба 10 сотих расондем. дар муддати 3 сол мо таҷрибаҳои зиёдро омӯхтем ва ба хулосае омадем ки ин корро дар вилоятамон яъне дар шароити кӯҳистон густариш намоем. кор кардан ва парвариши сабзавот дар минтақаи мо нисбати дигар минтақаҳо камтар душвортар ҳаст, лекин ба ин нигоҳ накарда мо ин корро идома дода истодаем. иттилоъ дода шуд ки ин сокини ноҳияи баландкӯҳи рӯшон қариб дар 10 садяк замин 5 адад гармхона ташкил намудааст. ҳамдам давлатмаҳмадов иброз дошт ки танҳо аз як гармхонаи ташкил кардааш аз 5 то 6 тонна бодирингу помидор мерӯёнад.
پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با تجربه غنی این جوان کاردان بهای بلند داده تشکیل گرمخانه ها را در شرایط کوهستان بدخشان نمونه عبرت ارزیابی نمودند. سرور دولت با طرز استفاده با ثمر و عاقلانه قطعه زمین نزد حولگی و شرایط گرمخانه های این ساکن ناحیه روشان از نزدیک شناس شده برابر اندوختن تجربه همدم دولت محمدov را برای در آینده باز وسیع نمودن مساحت گرمخانه ها هدایت کردند. به اندیشه همدم دولت محمدov بعد از آموزش های پیوسته با چنین اصول می توان 2 و یا زیاده حاصل گرفت. در این زمینه خراجات خانوادگی را پر تامین و در غنی گردانیدن بازار استعمالی با محصولات خودی سهم نظررس گذاشت، زیرا گرمخانه ها در زمین بنیاد شدند که قبلا سنگزار بود. بچه‌ها کار دیخانی در سفربر کردید است متخصصا این خیلی کار کردن نمیتونن. بسیار یک نمونه خوبه در ولایت مختار کوهستان بدخشان بسیار میگن نمیشود. از یک ناحیه پسنده است. دعای پدر و مادر را گیرین، خدمتشان کنین. همه وقت دعای پدر و مادر. بله. هر فردی که دعای نیکی پدر و مادر را بگیرد عمری با برکت میکنه. بعد فرزندان میبینن چگونه مهربانی میکنید نسبت به پدر و مادر آینده کلانسال شده هم خیلی خدمت میکنن. عنعنه تاریخی ملت تاجیک است. زندگی ها چقدر است زندگی ها؟ خوب است؟ خب باید شما در مشکلی نباشد. هست مهنت خودتان همه چی است؟ برای زندگی کردن همه چی است؟ آخه نه؟ چند قدر درآمد میته یک سال در پردیکان؟ سال یکم است یا که دویم سیم؟ او گرمخانه های مایده سال سوم کار کرده استیم. این گرمخانه های کلان این سال بهار بنیاد کرده نه؟ توانستیم چنین کار رو انجام دهیم. نسکردیم. کار کردم باید ببینید آینده کار کردم. جناب عالی ما مدت 2 سال تجربه آموزی کردیم در همین کسب، یعنی پرورش رستنی‌های برآورده در گرمخانه ها و این سال مساحت وسیع‌تر کردیم و با نتیجه دلخواه نائل شدیم. در آینده نیت داریم که این مساحت رو وسیع کنیم، جاهای کار نو کاری تشکیل دهیم و بغیر از پرورش سبزیجات باز نیت داریم که کارکرد سبزیجات رو بله. کارکرد میوه ها رو به کار می‌گیریم. برای که کارکرد کنید درآمدی بیشتر میگیرید. نیت داریم که در آینده سرخانه سازیم، چون که بیشتر محصول وقتی میشود که زیاد میشود. سرخانه حتما در کار هیچ چی نباشه برای یک 300 تن 400 تن داشته باشه. پمیدور یکی به میرسد اگر سرخانه باشه میچینی میمونه. همین سال ما نیت داریم که همین پرورش سبزیجات در فصل زمستان تجربه کنیم. انا این چیزا رو حتما در آینده نیت داریم با دیگر حوجکی ها همکاری کرده سطح همین گرمخانه ها زیاد شود در ناحیه روشن و در ولایت مختار کوهستان بدخشان. تشبث کرده و کردیم هم آبروی عزت احترامی پدر و مادر شما 100 کس میبید رحمت میگه. این دهقان صاحب تجربه نقشه دارد که دوام 3 سال آینده مساحت گرمخانه ها را به بیش از 1 هکتار رساند و با این راه بازار مرکزی ناحیه و شهر خاروق را با محصولات تر و تازه کشاورزی تامین نماید. موسم اول ما از ماه فوریه سر می شود. در ماه فوریه ما با پرورش پرورده سر می کنیم و از ماه مارس ما این پرورده ها رو درون گرمخانه ها می شنونیم. از ماه اپریل سر کرده اولین حاصل غنداشته می شود، یعنی بودرینگ. از ماه اپریل از دهمای ماه مای ما با چیندن پمیدور و قلنفر بلغاری سر می کنیم. از ماه اپریل تا آخر ماه اکتبر ما در 2 موسم حاصل جمع می نماییم که این حاصل نسبت حاصل زمین تا 5-6 مرتبه زیادتر می باشد. هدف بنیاد این گرمخانه ها سر اول تامین نمودن بازارهای ناحیه روشن و بازارهای ولایت مختار کوهستان بدخشان از سبزیجات تر و تازه با مانند بودرینگ و مانند پمیدور، قلنفر بلغاری و کبودی ها. هدف نخستین ما این سهم گذاشتن در تامین امنیت آذوقه‌آوری می باشد. من رمضان و افسانه
اعضای خانواده هستم، در همین گرمخانه کار میکنم، صاحب کار هستیم. خب با این مسئولات استحصال کردهمون روزگار خود را پیش میبریم. من خودم آموزگاری مکتبی میانه هستم و در اینجا علاوگی کار میکنم. محصولات تر تازه طبیعی استحصال میکنیم. کوشش میکنیم که در تامین آذوقه‌واری سهم خود را گذاریم. آبدهی و غذادهی محصولات پالایشی در گرمخانه ها پورا با طرز قطرگی براه مانده شده. عین زمان حاصل پمیدور و بادرینگ فراوان است. همدم دولت محمدов در برابر تشکیل گرمخانه همچنین هر پرچه زمین نزد حولگیش را ثمرناک و عاقلانه استفاده نموده در مساحت 18 صد زمین کارتوشکا، قلمفور بلغاری، کرم، پیاز، سبزی، لوبیا، پامیدور، کدو، زغیر و مکه دان کش نموده است که قسم بیشتری حاصل آنها پخته رسیده است. گفته شد که اولا کوچت بلغاری در گرمخانه در قوطی‌های مخصوص پرورش و سپس در زمین شینانیده می شود. همدم دولت محمدов اقدام گرفته است که پس از اندوختن تجربه پرورش کوچت بلغاری را براه ماند و برای ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت پیشنهاد کند. محض مهنت شبانه روزی و رعایت قاعده‌های درست آگروتکنیکی بود که امروز حاصل در صحرا فراوان است. در این زمینه در زمین‌های از کشت خالی گردیده کشتی تکراری ماش، سبزی و ترب براه مانده شده است. همدم دولت محمدов ختم کرده فاکولته شرقشناسی دانشگاه دولتی خاروق به نام مایانشاه نظرشایف بوده داننده خوب زبان انگلیسی و روسی می باشد. در برابر کشاورزی همچنین به ترجمانی و آموزگاری مشغول است. در آینده نزدیک نیت داریم که سردخانه و بنیاد کردن سیخ کارکرد میوه و سبزیجات می باشد. در همین جا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از دسترنج کشاورزان و خوراک‌های ملی آماده نموده بانوان هنرمند ناحیه روشان شناس شدند. سرور دولت ابراز داشتند که کشاورزی از بخش مهم اقتصاد ملی به حساب رفته در سمت با جای کار تامین گردیدن ساکنان و هم بهتر شدن سطح زندگی مردم مساعدت می‌نماید. نوحه روشان اساساً نوحه اگراری بوده. در مجموع 1600 هکتار زمین کورم داریم، 21636 هکتار زمین‌های چراگاه داریم و اساساً مردم ما با زراعتکاری و چاوداری مشغولند. دولت ما اندام 3 سال پیش این فعالیت خود را سر نمود. اول 3 گرخانه پایانی و امسال بود 2 گرخانه دیگه همگی در مساحت 1016 متر کواdraتی گرخانه ساخته است. اساساً محصولاتش پامیدور، بادرینگ، خیلی در اول باور کبوتی و مرچ بلغاری کاشته است. خود را با غله‌دانگی ها، با کارتوشکا، با سبزیجات تامین کرده است. کارتوشکا سبزیجات در مدت سال ما تامین هستیم و برای زمستان تامین هستیم چون که اینها حاضر وقت بعد جمع‌آوری حاضر در بانک ها کرده است، خوش کرده است، میوه خوش کرده است و اون استفاده می‌برند. اویله دولت محمدov در برابر استفاده مقصدناک و عاقلانه قطعه زمین نزد حولگی همچنین هدایت‌های پیشوای ملت را در سمت ذخیره محصولات غذایی از جانب هر یک عائله برای 2 سال من بعد سرمشق کاری خود نموده از حساب حاصل قطعه زمین نزد حولگی همه ساله به مقدار ضروری محصولات گوناگون در شکل کنسرو از جمله افشوره، شربت، مربای میوگی، لوبیا، میوه خشک برای دوره تیرماه و زمستان ذخیره می‌نمایند. زحمت شبانه روزی و استفاده مقصدناک زمین نزد حولگی امکان فراهم آورد که سطح زندگی عائله دولت محمدov سال تا سال بهتر شود. گفتن به مورد است که تشکیل گرمخانه ها در شرایط کوهستان به منفعت اقتصادی خود ساکنان بوده امکانیت فراهم می آورد که بازار استعمالی در 4 فصل سال با محصولات کشاورزی استحصال خود تامین کرده شود. در ناحیه روشان اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در وضعیت تنتنوی میدان پرچم دولتی را به استفاده دادند. ستونپایه پرچم دولتی تاجیکستان در دایره آمادگی‌ها به تجلیل سزاوار 30 سالگی جشن استقلالیت دولتی مورد بهره برداری قرار داده شد. معلومات بیشتر در گزارش همکاران ما. در ناحیه روشان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین در وضعیت تنتنوی میدان پرچم دولتی مرکز ناحیه قامت افروخته است مورد استفاده قرار دادند.
майдони парчами миллӣ дар канори рудхонаи 5 дар мавзеъе ки қаблан бекор хобида буд бо баландии 30 метр сохта шуда паҳнои матои парчам 6 ва дарозиаш 30 метрро ташкил медиҳад. با پرچم ساخته شد که ما خیلی خرسند می باشیم که در اینجا سیر و گشت میکنیم. اینجا یک جای نوآباد بود و امروز باشد خیلی جای زیبا شده است. خوشبختم که نسل دوران استقلالم. شکرانه گزار آنیم که در سایه اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان دولتی تازه استقلال ما شکوه و رونق خاصه را کسب کرده است. سراسر دولت در همه جا آباد، زیبا و مهمتر از همه آسودگی و آرامی در همه گوشه تاجیکستان عزیزم و حکومت فرماست. بنیاد ستونپایه پرچم دولتی تاجیکستان و باغ فراغتی در دایره آمادگی‌ها به تجلیل سزاوار 29 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه روشن از جانب کارگران و متخصصان محلی با سطح و صفت بلند ساخته به استفاده داده شد. راهروهای میدان پرچم دولتی از طرف صاحبکاران محلی سفالک پوش گردیده در شفت آن حوض آبازی برای کودکان و نورسان بنیاد گردیده است. همچنین گل‌های رنگارنگ، درختان آرایشی و میوه‌دهنده میدان پرچم دولتی در ناحیه روشن را آرام می‌دهد. حدود میدان پرچم دولتی و باغ نوبنیاد چراغان کرده شده برای فراغت ساکنان نشست کرسی‌ها گذاشته شده است. در ناحیه روشن چنین پرچم زیبا و چنین میدانچه زیبای با فراغت و با استراحت افتتاح گردیده است و این باعث افتخار ساکنان ناحیه می باشد که صاحب چنین میدانچه پرچم گشتند و این میدانچه با تمام علاوت و تراوتش دقت ساکنان را به خود جلب کرده است. بگذار در آینده چنین میدانچه های با فراغت استراحتی در تاجیکستان عزیزمون بسیارتر شوند. با بنیاد شدن میدان پرچم دولتی و باغ فراغتی باز یک گوشه تاجیکستان صاحب استقلال آباد و زیبا گردیده به یک مکان دلفریب سیر و تماشای ساکنان و مهمانان ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان تبدیل یافت. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان به اجرای کارهای ساختمانی بهای بلند داده برای باز هم آباد و زیبا نمودن اطراف انشاءات مذکور و مسئولان دستور و هدایت ها دادند. مورد ذکر است که در دوران صاحب استقلالی در مرکزهای شهر و ناحیه‌های مملکت گذاشتن نشان دولتی و برافراختن پرچم دولتی به حکم عنعنه درآمده است، زیرا نشان و پرچم از مقدسات ملی به شمار می رود. در مجموع به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه روشن ساختمان 142 انشاءات به نقشه گرفته شده است که در دایره این تدبیرهای سازنده و بنیادکارانه این ناحیه کوهستان مملکت باز هم آباد و زیبا می‌گردد. امروز همچنین اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهرک ومر ناحیه روشن مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 به نام اتامبک ایلیچبکف را افتتاح کردند. مکتب از تخانه و 3 آشیانه عبارت است و برای 640 خواننده در یک بس پیشنهاد گردیده است. گزارش محیدین محمد داود. 20 августи соли 2020 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳраки вамари ноҳияи рӯшон муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 ба номи отамбек илчибековро ифтитоҳ карданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар саҳни иншооти навбунёд бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ба фаъолияти муассисаи таълимии замонавӣ оғози расмӣ бахшиданд. мавриди зикр аст ки муассисаи нави таълимӣ бо дастури бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади фароҳам овардани шароити арзандаи таълим барои насли ояндасози миллат бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ сохта шудааст. ёдовар мешавем ки қаблан омӯзгорон дар мактаби якошонаи кӯҳна ба хонандагон дарс мегуфтанд ки шароити ногувор дошт. ҷаноби олӣ, хоҳиши ҳамаи рӯшониён ва омӯзгорони мактаб, коллективи омӯзгорон ва шогирдони мактаби маркази ноҳия ва кулли мардуми рӯшон имрӯз эҳтиромона аз шумо хоҳиш менамоянд ки барои мусоидият намудан, яъне барои бунёд кардани мактаби маркази ноҳия мусоидат намоед. Ташаккури зиёд.
مکتب کهنه است آخه مکتب در کار است در مرکز ولایت با باوری کامل به پرزیدنت محبوب مراجعت نمودم. درخواست از طرف پرزیدنت عملی گردید و امروز من از شادی سخن نمیابم. اشک روان میکنم که این خیل بارگاه معرفت با تمام تجهیزات همه چیزی که در همین جا هست سالها منتظر بودم که در همین خیل مکتب کار کنم، فعالیت کنم. 35 سال عمری من در همین مکتب کهنه گذشت. برای پرزیدنت محبوبمون اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان منتداری خیش را بیان میکنم. کوشش و غیرت زیاد برای اون روانه میکنیم که نسل نورس رو در روحیه وطن دوستی وحدت آفرینی یعنی تربیه نموده برای سزاوار گردیدن به این نام و ننگ تاجیکانه مهنت زیاد را صرف می نماییم. فرمایشگر انشاءات نوبنیاد ساحه معارف دیرکسیای ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بوده برای انجام با صفت کارهای ساختمانی متخصصان محلی جلب گردیدند. مکتب از تاخانه و 3 آشانه عبارت است و برای 640 جای نشست در یک بست بنیاد گردیده است. آن از 34 صنفخانه برهوا از جمله کابینت‌های فنی خیمیا، فیزیکا، ماتماتیکا، بیولوژیا، طبیعت‌شناسی، گئوگرافیا، آزمایشگاه‌های تعلیمی مجهز با تجهیزات ضروری، صنفخانه کامپیوتری، تخته‌های الکترونی با ویدیو پروژکتورها، کتابخانه، 10 اتاق کاری و حجره‌های یاریرسان عبارت میباشد. علاوه بر این در مکتب نوساخت کتابخانه الکترونی موجود است که دارای 10 عدد کامپیوتر بوده در مخزن آن نامگوی زیادی کتاب‌های درسی و ادبیات بدیعی جایگیر است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با سطح و صفت کارهای ساختمانی در مؤسسه نوبنیاد زمانوی بهای بلند داده از فراهم آوردن شرایط ارزنده تعلیم به مسئولان و آموزگاران جهت تربیت درست نسل نورس و جوان و در روحیه بلند افتخار ملی به وایه رسیدن آنها دستور و سپارش‌های مشخص دادند. تاریخ گواه است که مادر فرشتسان تاجیک این خیل فرزند ملت را به ما هدیه نموده است و زیه فرزندی که چنین ملت را از تاریکی به سوی روشنی نور بخشیده ما را هدایت می کند. در دولت صاحب استقلال صلح و وحدت آفرین زندگی می کنیم. این همه باعث خرسندی است که پیشوای معظم ما برای ما این بخت و سعادت را تقدیم کرد. اکنون در مرکز ناحیه روشان مکتب نو و زمانوی بنیاد شد که آرزوی دیرینه ساکنان عملی گردید و من بعد خوانندگان در مؤسسه برهوا و زمانوی و صنفخانه‌های مجهز با تکنیک و تکنولوژی حاضر زمان با تعلیم و تربیت فرا گرفته می‌شوند. پیشتر ما در مؤسسه می‌خواندیم که سال 1963 ساخته شد برای خوانندگان از او دوره برای 250 نفر خواننده و 3 سالی که این مؤسسه زمانوی در ساختمان بود ما در یک مؤسسه یک آشانه می‌خواندیم که شرایط اونقدر خوبم نداشت. این بارگاه معرفت یک گنجینه بی‌بهایی است برای یک شاگرد. این یک آرزوی چندین عصره مردم روشن زمین بود و خوشبختانه در دوره صاحب استقلالی دولت با سروری پیشوای معظم ملت ما سزاوار چنین یک مؤسسه زیبای زمانوی با تمام تجهیزاتش برای 640 خواننده سزاوار گشتیم. همچون سرور این دبستان زمانوی که از طرف پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان برای مردم ما روشن زمین تقدیم کرده شد، میناداری خیش را میرسانم و در برابر این ما وعده میدیم که بهتری شاگردان با تربیت کنیم که برای وطن عزیز ما خدمت کنند. من بابیزاده ملاحت خواننده صنف نهم این بارگاه معرفت می باشم. منتداری خودم را به پیشوای معظم ملت می رسانم که ما خوانندگان در مؤسسه تحصیل می کردیم که در حالت ناگوار قرار داشت و حاضر باشد مکتب با همه تجهیزات های زمانه و صنفخانه ها با تجهیزات های زمانوی جهازانیده شده است. امروز آرزوی دیرینه ما خوانندگان را پیشوای معظم ملت عملی کرد. شماره عمومی آموزگاران در این مؤسسه تعلیمی 48 نفر می باشد و 8 نفر آنها متخصصان جوانند. روشنی بارد ز روی و دیده و دیدار ما، هدیه کرده این دبستان رهبر غمخوار ما، دانش و علم و فنون را کرده تاج زندگی تا که رونق گیرد و اندیشه و پیکار ما. امروزها باعث افتخار و سرفرازی است
که برایمان چنین یک مؤسسه باشکوه با تمام شرایط‌های حاضر زمان مجهز افتتاح نمودند. دقت پیشوای معظم ملت به ساحه معارف بسیار جدی است. در پیام این ساله اشان 20 ساله فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی را اعلان نمودند و من همچون آموزگار فن خیمیا وعده می دهم که در تعلیم و تربیت نسل نورس سهمی با سزای خود را می گذارم. برای ما مؤسسه نو زمانوی از جانب اساسگزار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان تقدیم کرده شد و من همچون آموزگار جوان در تربیت نسل نورس سهم خود را می‌گذارم تا خوانندگان بالیاقت به پایه رسند. در آشیانه یکم بینای مؤسسه آشخانه بنیاد شده است و برای زیاد از 50 جای نشست پیش بینی گردیده است. در آشخانه به خوانندگان غذاهای گرم پیشنهاد می‌گردد. برای ترغیب و تشویق طرز حیات سالم و به ورزش جلب نمودن نورسان و جوانان در مؤسسه تعلیمی تالار معاصر ورزشی ساخته شده است که 70 جای نشست دارد. تالار مذکور اساساً برای برگزار نمودن بازی‌های فوتبال خرد، والیبال، بسکتبال و نمودهای گوناگون ورزش پیش بینی گردیده است. با مقصد در شرایط ضروری برگزار نمودن جمع آمد و چورابینی‌های گوناگون عمومی و فرهنگی در آشیانه دوم مؤسسه تعلیمی تالار برهوای مجلسگاه با 230 جای نشست موجود است که آن با دستگاه و تجهیزات ضروری مجهز می باشد. گفته شد که سال تحصیل 2018 و 2019 از شماره عمومی ختم کنندگان مؤسسه پیشینه تعلیمی که 36 نفر را در بر می گرفت، 28 نفرشان طریق مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، از جمله 5 نفر طبق کوتای پرزیدنتی به مؤسسه های تحصیلات عالی و 2 نفر به آموزشگاه های کسبی جمهوری داخل شدند که این نتیجه همکاری زیچ والدان با اهل آموزگاران مؤسسه تعلیمی و علم آموزی خود خوانندگان ارزیابی می‌گردد. افتخارمند از آن هستم که امروز با سهمگذاری بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مؤسسه نو با تمام تجهیزات زمانوی مورد استفاده قرار گرفت و خیلی خوشنود هستیم ما والدین که فرزندانمان در چنین بارگاهی علم و معرفت من بعد تحصیل علمی کنند. برای زحمت‌های شبانه روزی پیشوای ملت در ساحه معارف از نام کل پدر و مادران مرکز ناحیه بهر فراهم آوردن شرایط در تعلیم و تربیت فرزند اظهار منتداری خویش را بیان می‌سازم. امروز ما صاحب یک مؤسسه زمانوی شدیم با تمام شرایط و زمان آن در برابر این من از نام خودم و کل شاگردان این بارگاه و پیشوای معظم ملت اظهار منتداری خود را بیان نموده و وعده می‌دهیم که در آینده ما یک متخصصان خوب وطن ما می‌شویم و خلق وطن خدمت صادقانه می‌کنیم. ما خوانندگان این بارگاه علم و معرفت خرسند از آن هستیم که پیشوای معظم ملت برای ما چنین مکتب زمانوی تحفه کردند. اظهار منتداری خویش را به پیشوای معظم ملت میرسانم. با مقصد تامین گرمی در فصل سرما تمام صنفخانه‌ها، راهرو و حجره‌های یوریرسان و اتاق‌های کاری مؤسسه با شبکه متمرکز گرمیدهی که طریق انگشت سنگ فعالیت می‌کند مجهز است. ضمن صحبت صمیمی با آموزگاران سرور دولت محترم امام علی رحمان بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتن مؤسسه تعلیمی زمانوی را تحفه ارزشمند حکومت جمهوری تاجیکستان به استقبال جشن مقدس ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی برای ساکنان شرفمند این گوشه دیار بهشت آسا ارزیابی نمودند. برای تامین بی‌خطری و مشاهده پیوسته روند تعلیم در داخل و بیرون بینای نوبنیاد کامراهای نظارتی نصب گردیده است. پیشوای معظم ملت و آموزگاران و خوانندگان در سمت استفاده با ثمر امکانیت‌های فراهم شده از خود کردن برنامه‌های تعلیمی، کار با تکنیک و تکنولوژی معاصر و آموزش زبان‌های خارجی در دایره 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف سال‌های 2020-2040 هدایت‌های سودمند دادند. صحنه بینای تعلیمی را پرچم دولتی با ستونپایه 11 متر آرام می‌دهد. برای زیبایی و نظرربا گردیدن اطراف مؤسسه تعلیمی میسزار گردیده گل‌های موسمی رنگارنگ و درختان همیشه سبز آرایشی شنانیده شده است.
امروز اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه روشن بینای نوی فیلیال رقم 71 بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک را مورد استفاده قرار دادند. 20 августи соли 2020 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маркази ноҳияи рӯшон бинои нави филиали рақами 71 бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонкро мавриди истифода қарор доданд. бинои нави филиали амонатбонк дар ноҳияи рӯшон аз таҳхона ва 2 ошёна иборат буда дар доираи вусъати корҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардидааст. зимни шиносоӣ аз шароити фароҳамшудаи кору хизматрасонӣ дар бонки мазкур пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъулон ҷиҳати бунёди иншооти муосири соҳаи бонкӣ изҳори сипос намуданд ва дастур доданд ки ба мизоҷон бо сатҳу сифати баланди касбӣ хизматрасониҳои бонкиро анҷом диҳанд. таъкид гардид ки дар таҳхонаи иншооти замонавии бонкӣ толори бойгонӣ ва утоқи техникӣ ҷойгир буда дар ошёнаи аввали он қисми амалиётӣ, махзан, хазина ва ҳуҷраҳои ёрирасон сохта шудааст. дар ошёнаи дуюм бошад утоқи кории мудир, кормандон ва китобхона ҷойгир мебошад. дар маҷмӯъ бинои муосири филиали амонатбонк дар ноҳияи рӯшон аз 10 утоқи корӣ бо мизу курсии нав ва технологияи муосир муҷаҳҳаз иборат аст ки дар он шароити зарурӣ барои пешбурди кору хизматрасонӣ барои кормандон ва мизоҷон фароҳам гардидааст. ба туфайли истиқлолият ва ваҳдати миллӣ имрӯз дар баробари дигар минтақаҳои тоҷикистон симои кӯҳистони бадахшон аз ҷумла диёри рӯшонзамин низ комилан тағйир ёфтааст. зиндагӣ ва шароити мардуми он нисбати солҳои пешин ба маротиб беҳтар гардидааст. таи солҳои тӯлонӣ филиали мо дар як бинои назарногире ки аз кӯнатарин сохтмонҳои асри гузашта дар маркази ноябуд фаъолият дошт бо дастури ҷаноби олӣ бинои филиали амонатбонк қомат афрохт. дар ин бино муосиртарин шароит барои кору фаъолият муайё гардидааст. кормандони филиали рақами 71 бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк маҳз идояти сарвари давлатро ҳамчун шиори амарӯзаи фаъолияти худ қарор доданд. мо мунтаззам саъю ҳаракат менамоем то сатҳу дараҷаи хизматрасониро ба ҳавлии ноя рӯз аз рӯз беҳтар намоем. фармоишгари бинои нави филиали амонатбонк дар ноҳияи рӯшон бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк буда масоҳати умумии иншоот 419 метри мураббаъро дар бар мегирад. мавриди зикр аст ки қаблан барои анҷом додани амалиёти бонкӣ сокинони ноҳияи рӯшон то андозае дучори мушкилӣ мешуданд. инак бо ифтитоҳи бинои нави филиали бонки мазкур мушкилоти мавҷуда ба пуррагӣ бартараф карда шуд. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки айни замон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк бо 9 филиал ва 40 адад маркази хизматрасонии бонкӣ фаъолияти пурсамар дошта дар онҳо 231 нафар корманд ки аксари онҳо бонувони ботаҷрибаю кордон дар соҳаи бонкдорӣ мебошанд ба сокинон ва меҳмонону сайёҳон хизматрасониҳои гуногуни бонкиро ба роҳ мондаанд. боиси хурсандии мо кормандони филиали рақами 71 бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк дар ноҳияи рӯшон дар он аст ки мо имрӯз соҳиби як бинои замонавӣ шудем. ҳамаи дастоварду пешравиҳои соҳаи мо ба шарофати дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат муяссар гардидааст. ҷавобан ба ин ғамхориҳо мо кормандони бонк бахусус ҷавонон тамоми қувваи неҳрӯи хешро баъри боз ҳам рушду пешрафт намудани низоми бонкӣ равона менамоем. сипосгузори бепоёни худро ба пешвои муаззами миллат асосгузору сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баён менамоем ки чунин шароити мусоид баҳрамон фароҳам овардаанд. итминони комил дорем ки хизматрасониро боз ҳам беҳтар намуда сиёсати хирадмандонаи пешвои миллатро дастгирӣ менамоем.
با فعالیت آغاز بخشیدن بینای نو فیلیال امانت بانک در ناحیه روشن باز یک قدم استوار در رشد نظام بانکی در جمهوری می باشد، زیرا در این بینا نمودهای زیادی خدمترسانی از جمله قبول امانت‌ها، پیشنهاد قرض‌های مفید با فایزهای دسترس، انتقال مبلغ‌ها، خدمترسانی با سیستم آنلاین، کارت‌های بانکی، حساب برابرکنی غیر نقدی و قبول مبلغ‌ها برای خدمترسانی‌های کمونالی عملی کرده می‌شوند. اطلاع داده شد که فیلیال امانت بانک در ناحیه روشن با 6 مرکز خدمترسانی بانکی به 3565 نفر نفقه‌خوار، 820 نفر پسندازگزار، 470 نفر قرضگیرنده، 4105 نفر دارنده کارت ملی برای شخصان واقعی و حقوقی خدمت می‌رساند. در فیلیال بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در ناحیه روشن 27 نفر از ساکنان محلی با جای کار دائمی تامین میباشند که 22 نفر یا 80% آنها زنان و بانوان اختصاصمند میباشند. امروز شکرانه از وحدت ملی و استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان میکنیم که با اقدام نیک پیشوای معظم ملت امانت بانک ناحیه صاحب یک بنای متشم با طرح زمانوی گردید. من امروز یکی از کادرهای جوان امانت بانک ناحیه وعده میدهم که صادقانه به خلق و وطن خویش خدمت نموده برای گلگل شکوفایی میهن سعی و کوشش نمایم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رهبریت بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک و دیگر شخصان مسئول با مقصد بهتر نمودن خدمترسانی‌های بانکی در ناحیه روشن و جلب متخصصان ورزیده ساحه به کار دستور و سفارش‌های مشخص دادند. تاکید گردید که کارمندان بانک در نوبت اول با میزاجان معامله و معاشرت خوب داشته باشند و در فرصت کوتاه خدمترسانی‌های بانکی را با صفت بلند انجام دهند تا اعتماد مردم به نظام بانکی باز هم بیشتر گردد، زیرا امانت بانک همچون بانک دولتی در نظام بانکی کشور مقام خاصه داشته حکومت جمهوری تاجیکستان سیاست اجتماعی خود را توسط این بانک با نفوذ عملی می‌نماید. امروز اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مرکزی لاجستیکی اجنسی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه روشن جایگیر است مورد استفاده قرار دادند. 20 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон маркази логистикии агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро ки дар ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҷойгир аст мавриди истифода қарор доданд. маркази логистикии навбунёди замонавӣ дар ин ноҳияи дурдасти мамлакат дар масоҳати 1,5 гектар бунёд гардида дорои 5 анбори бузургҳаҷм аз ҷумла 3 анбори маводи ғизоӣ, 1 анбори маводи сӯхт, 1 анбори масъулияи сохтмонӣ ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. дар маҷмӯъ ин анборҳо иқтидори ғунҷоиши 1500 тонна маводи зарурии рӯзгорро доранд. маврид ба таъкид аст ки маркази логистикии агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон воқеъ дар ноҳияи рӯшон бевосита бо супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади ба танзим даровардани нарх ва таъмин намудани аҳолӣ бо маводи ғизоӣ, сӯзишворӣ ва масъулияи сохтмонӣ дар мавсимҳои гуногуни сол бунёд карда шудааст. дар асоси дастур супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби ӯлои муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон баъзаи нигаҳдории маводҳои аввалияи ниёзи мардум ва масъалаҳои сохтмонӣ сохта ба истифода дода шуд. ҳадафи асосии агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз сохтан ва ба истифода додани баъзаи мазкур дар он аст ки доир ба танзим даровардани нарх ва таъминоти аҳолӣ бо маводҳои аввалияи ғизоӣ дар ҳама фаслҳои сол мебошад. корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти муҳим соли 2017 оғоз гардида бо ҷалби беш аз 150 нафар мутахассиси маҳаллӣ бо сатҳу сифати баланд ва мутобиқ ба меъёрҳои замони муосир анҷом ёфтааст. дар маркази логистикӣ бинои дуошёнаи маъмурӣ сохта шудааст ки 10 утоқи кории муҷаҳҳаз бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ ва ҳуҷраҳои хоб барои кормандон дорад. ҳамчунин дар ин бино ошхона бо 40 ҷои нишаст мавҷуд аст.
барои дастрасии мардум бо маводи аввалияи ғизоӣ мағозаи доимо амалкунандаи фурӯши маҳсулот низ таъсис ёфтааст. Бо ифтитоҳи маркази логистикии агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон беш аз 30 нафар аз сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. аснои шиносоӣ аз шароитҳои фароҳамшуда дар маркази логистикӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти захира намудани маводи ғизоӣ ва дигар номгӯи маҳсулоти зарурии рӯзгор ва таъмини сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо маводи озуқаворӣ дар ҳамаи фаслҳои сол ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. анбори дигари иншоот барои захира кардани 250 тонна маводи сӯзишворӣ пешбинӣ шудааст. барои дастрасии бе маъмунияти сокинону меҳмонон бо маводи сӯзишворӣ дар шафати маркази логистикии навбунёд нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ аз тарафи агентӣ ташкил гардидааст ки бо нархҳои нисбатан арзон пешниҳоди харидорон мегардад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо масъулони агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтани чунин иншооти муҳташами замонавӣ дар ноҳияи рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон изҳори сипос намуда дастур доданд ки нуқтаҳои захиравии маводи ғизоӣ ва маҳсулоти заруриро дар дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ минбаъд низ марҳила ба марҳила таъсис диҳанд. иттилоъ дода шуд ки айни замон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 8 анбори бузурги нигаҳдории маводи аввалияи ғизоӣ бо иқтидори ғунҷоиши 15 000 тонна мавҷуд аст. дар баробари ин 33 нуқтаи фурӯш ки доимо амал мекунанд таъсис дода шудааст. танҳо дар ноҳияи рӯшон 8 нуқтаи доимо амалкунандаи фурӯши маҳсулоти озуқаворӣ фаъолият мекунанд. ба таъкиди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шароити кунунӣ бунёди чунин иншооти муҳим ки асосан барои захираи маводи ғизоиву сӯзишворӣ ва масолеҳи сохтмонӣ ва таъмини аҳолӣ бо он пешбинӣ шудааст муҳиму саривақтӣ мебошад. дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 8 нуқтаи амбор бо ғунҷоиши беш аз 15 000 тонна маводи аввалия аз ҷумла хӯрокворӣ, сӯзишворӣ ва масолеҳи сохтмонӣ аз ҷониби агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд карда шуда дар марказ ва дурдасттарин деҳаҳои вилоят 33 нуқтаи фурӯши доимоамалкунанда таъсис дода шудааст. ҳадаф аз таъсиси ин база таъмини амнияти озуқаворӣ дар ҳамаи фаслҳои сол барои аҳолии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад. мавриди зикр аст ки дар асоси дастуру супоришҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи шуғнони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз тарафи агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаи ордбарорӣ таъсис ёфтааст ки бо иқтидори 50 тонна дар як шабонарӯз фаъолият менамояд ва дар анбори корхона имкон аст 6000 тонна ғалла захира гардад. ҳадаф аз таъсиси корхонаи коркарди гандум дар ин ноҳияи баландкӯҳ таъмини сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо орди истеҳсоли ватанӣ аст. акнун бо бунёд гардидани маркази логистикии дорои анборҳои барҳавову бузургҳаҷм дар ноҳияи рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон пеш аз ҳама имкони васеъи захира кардани намудҳои зиёди маҳсулот аз ҷумла орд ва дигар номгӯи маводи аввалияи ғизоӣ фароҳам гардид. ҳамаи ин тадбирҳои созанда дар заминаи татбиқи ҳадафи стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ амалӣ шуда истоданд. атроф ва дохили иншоот майсазор ва гулкорӣ гардида дарахтони ороишии ҳамешасабз шинонида шудааст. имрӯз ҳамчунин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар диҳаи барзуди ноҳияи рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон майдончаи муосири варзиширо мавриди истифода қарор доданд. 20 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи барзуди ноҳияи рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон майдончаи муосири варзиширо мавриди истифода қарор доданд. майдончаи варзишии замонавӣ аз тарафи соҳибкори саховатпешаи маҳаллӣ Ризвонзода Сафар сохта шудааст. оилаи Ризвоновҳо дар пайравӣ аз иқдомҳои созандаю ташаббусҳои беназири пешвои миллат иқдом гирифтанд ки барои ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш дар фурсати кӯтоҳ чунин як иншооти муосири варзиширо бунёд намоянд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарварии пешвои муаззами миллат президенти кишварамон
در سیاست امروزه خود جوانان را همچون قوه بزرگ و پیشبرنده ملت و دولت می شمارند. برای بلند برداشتن مقام جوانان در این کشور همه یک قطار کارهای سازندگی و انجام رسیدن. در سمت ورزش باشد قریب که همه شرایط ها در تمام منطقه های جمهوری تاجیکستان فراهم مهیا شده است. جوانان دهه دیرزود و برزود نوحه روشن نیز سیاست عاقلانه و خردمندانه پیشوای ملت را دستگیری می نمایند و قریب که در همه چاره‌بینی های سیاسی و جمعیتی فعال اشتراک می نمایند. با جانبداری از سیاست سازنده پیشوای ملت و دستگیری جوانان دوستداران ورزش یک میدانچه ورزشی حاضر زمان در دهه برزود نوحه روشن از طرف ما همچون توفه ساخته داده شد و امروز خوشبختانه از طرف پیشوای ملت این ورزشگاه افتتاح کرده شد و جوانان در آینده می توانند در همه مسابقه ها چاره‌بینی های ورزشی منطقوی جمهوری و بین المللی اشتراک نمایند و پرچمداران ملت و دولت شوند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از اقدام جوانمردانه صاحبکار محلی اظهار سپاس نموده عمل بنیادکارانه او را نمونه عبرت ارزیابی کردند. اطلاع داده شد که مساحت عمومی میدانچه ورزشی 800 متر مربع می باشد و در آن بازی های فوتبال خرد، والیبال و بسکتبال گذرانیده می شود. برای انجام کارهای ساختمانی ساکنان دهه دست جمعانه به حشر برآمده مصالح خوشصفت را استفاده کردند. اکنون جوانان و نورسان طول بلند این گوشه زیبا منظر تاجیکستان صاحب استقلال امکان وسیع مشغول شدن به نمودهای گوناگون ورزش را در این میدانچه پیدا کردند. در شفت میدانچه ورزشی میدان وسیع فوتبال موجود است. همچنین یک میدانچه بازی برای کودکان نیز بنیاد شده ایستاده است و آن روزهای نزدیک پرره به استفاده سپاریده می شود. و پیشوای ملت اطلاع دادند که در حدود ناحیه روشن 3 میدانچه معاصر ورزشی مطابق به طلبات زمان بنیاد شده است و حالا ساختمان باز 3 میدان ورزشی دیگر نیز با جلب جوانمردان سخاوتمند ادامه دارد. از طرف پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای معلوم اعلان گردید. در برابر میدانچه ورزشی از طرف ما در مساحت 5 هکتار باغ‌های میوه دهنده تشکیل شدند. این مقدار درخت‌های میوه دهنده از منطقه‌های رشت و ختلان آورده شدند که در یک مهلت کوتاه در یک سال یعنی یک نصف آنها حاصل دادند. این چنین از طرف ما یک مهمانخانه زمانوی برای سیاحان خارجی وطنی، یک بازار ساختمانی و کشاورزی، یک حمام زمانوی برای ساکنان دهات که 60-70% ساختمان به اتمام رسید و ممکن است که در سال آینده در 30 سالگی جشن استقلال جمهوری تاجیکستان به استفاده داده شود. در آینده ما تصمیم میگیریم برای بنیاد انشاءات‌های نوی گوناگون زمانوی که تا که زندگی مردم بهتر شود و دیار ما زیبا گردد. در مجموع در ناحیه روشن بیش از 20 انشاءات ورزشی موجود است. عین زمان در مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه روشن 646 نفر نورسان و جوانان به نمودهای گوناگون ورزش جلب کرده شدند. با مقصد تامین روشنایی در اطراف انشاءات ورزشی ستونپایه‌های آهنین نصب گردیده است. بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتن میدانچه زمانوی ورزشی در دهه برزود ناحیه روشن باعث خوشحالی ساکنان گردید، زیرا آنها دیر باز انتظار قامت افراختن چنین یک انشاءات ورزشی را داشتند. نیمه دوم امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با راهبران و فعالان و ساکنان ناحیه روشن ملاقات کردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای پذیرایی صمیمی اظهار سپاس کردند و به مردم ناحیه برای عملی سازی نقشه‌های سازنده به خاطر پیشرفت تاجیکستان برای کامیابی ها آرزو نمودند. ضمن سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اومید به دستگیری دولت و حکومت و تشبث شخصان سخاوت پیشرفت در سمت انجام کارهای آبادانی و بنیادکاری در ناحیه اندیشه‌رانی نمودند. تاکید گردید که در برابر انجام کارهای سازندگی در ناحیه بنیاد و تجدید باز دهها انشاءات دیگر تعینات اقتصادی و اجتماعی ادامه دارد.
حکومت مملکت در مدت 29 سال استقلال دولتی بر رشد و ترقیات ناحیه روشن و بهتر گردیدن حیات ساکنان آن اهمیت دائمی ظاهر نموده برای نائل شدن به هدف عالی دولت بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم از تمام ذخیره و امکانات ها استفاده کرده ایستاده است. در این دوره برای رشد ناحیه و دستگیری بودجه آن از حساب بودجه دولت زیاده از 510 میلیون سومانی از جمله در حجم 190 میلیون سومانی کمک مالیوی روانه گردیده است. اینچنین طی این سالها در ناحیه 7 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری به مبلغ 80 میلیون سومانی تطبیق گردیده، حالا عملی شوی 2 لایحه دیگر در سمت مستحکم نمودن انفراستراکچور ضد آفت‌های طبیعی و لایحه فوق‌العاده مقاومت با ویروس کووید 19 در تاجیکستان ادامه دارد که تا به امروز جهت تطبیق آن 11 میلیون سومانی از خود کرده شده است. در دوران صاحب استقلالی در ناحیه روشن در مجموع 314 انشاءات تعیینات اقتصادی و اجتماعی به مبلغ 183 میلیون سومانی ساخته و استفاده سپاریده شده است. از این شماره 77 انشاءات از حساب حکومت کشور به مبلغ 92 میلیون سومانی بنیاد و تجدید گردیده. این روند با مرام ادامه دارد. از شماره عمومی انشاءات بنیاد شده به ساحه‌های معارف 45 انشاءات به مبلغ 35 میلیون سومانی، تندرستی 44 انشاءات به مبلغ 6 میلیون سومانی و راه و نقلیات 19 انشاءات به مبلغ 66 میلیون سومانی راست می آید. در دایره برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه روشن برای سالهای 2016-2020 از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ گذاری تطبیق 127 لایحه با مبلغ بیش از 138 میلیون سومانی پیش بینی شده. تا امروز اجرای آن 62% تامین گردیده است. ساحه کشاورزی منبع اساسی به شغل تامین گردیدن ساکنان ناحیه و بهتر شدن سطح و صفت زندگی آنها می باشد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان بر راهبران ناحیه، خواجگی‌های کشاورزی و مسئولان ساحه سپارش دادند که یکجا با وزارت کشاورزی و دیگر مقامات دخلدار در سمت بهتر نمودن حالت ملیارتیوی زمین‌ها در مهلت‌های موافق و با استفاده از تخمی خوش‌صفت گذراندن کشت، بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌ها و محصولناکی چاروا و در مجموع زیاد نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی تدبیرهای مشخص اندیشند. همچنین رهبریت ولایت و ناحیه وظیفه‌دار گردیدند که در همکاری با وزارت کشاورزی، اتفاق تاجیک مطلوبات، صاحبکاران و خواجگی‌های دهقانی با مقصد تامین بازار استعمالی در فصل زمستان و ذخیره و نگهداری محصولات کشاورزی دایر به بنیاد سردخانه و انبارها چاره‌جویی نمایند. سپارش‌های دیگر به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و ناحیه و وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو برای برطرف سازی مانع‌های رشد صاحبکاری، استفاده پررای اقتدارهای استحصالی، تأسیس کارخانه‌های نو و مهیا کردن جای‌های نو کاری داده شد. به وزارت معارف و علم، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان و ناحیه روشن سپارش داده شد که جهت برطرف نمودن مسائل حل طلب ساحه معارف و تعلیم و تربیت جوانان دقت جدی داده برای فراهم آوردن شرایط مساعد دانش آموزی تدبیرهای علاوه‌ای را راه اندازی نمایند. در آخر سخنرانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مردم ناحیه برای عملی گردیدن هدف و آرمان‌های نیک، سلامتی و برار موفقیت آرزو کردند. بعد سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ساکنان ناحیه، نمایندگان کسب و کار گوناگون برآمد کرده برای تلاش‌ها و تشبث‌ها با راهبریت دولت و حکومت مملکت اظهار سپاس و منتداری نمودند. پس از انجام سفر کاری در ناحیه‌های درواز، ونج و روشن در روز دوم سفر خود در شهر ناحیه ولایت مختار کوهستان بدخشان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مرکز ولایت شهر خاروق تشریف آوردند. در فرودگاه شهر خاروق مهمان عالی مقام را راهبریت و فعالان ناحیه و ولایت گرم و صمیمی استقبال گرفتند. باید ذکر نمود که هر تشریف سرور دولت محترم امامعلی رحمان به ولایت مختار کوهستان بدخشان همین گونه گرم و صمیمی استقبال می‌یابد، زیرا بازدیدهای کاری پیشوای ملت و هدایت‌های سازنده‌شان باعث آبادی و پیشرفت بی‌نظیر این گوشه دوردست وطن گردیده است. این نوبت نیز در شهر خاروق پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان چند انشاءات مهم خواجگی خلق را مورد استفاده قرار داده، همچنین برای بنیاد یک زمره انشاءات دیگر سنگ
اساس خواهند گذاشت. بیننده‌های عزیز و گرامی، این بود نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار. شما را با شرح این و دیگر خبر و گزارش‌ها که تازه به دست ما می‌رسد در نشرهای من بعده برنامه‌های اطلاعاتی اخبار آشنا می‌سازیم. سلامت باشید.